kubor nakaslem jong unong san hima. Prangut ki kertong na kilay teligi constituency bagantop ya karambray, Motion Road bat Nongstoin constituency, hadu open mi ya kani ka kubor ha kasining kong jong katayo, kilayo bantap kerteng hakamat ki returning officer na kabantaban ya kun ha kani ka election arhajar arpulay. Kita gi prangut ki kantop yu ba Sanjit Kansai Shangrit kertong ka HSPDP na Nongstoin constituency, ba KP Pangniang MLA barim kum kertong ka HSPDP Rambray Jerngam, ba Methodius Dekar kertong ka HSPDP Motion Road, Justin G. Moment kertong ka TMC Motion Road, u Bobby Kharshandi kertong VPP na Nongstoin constituency, u Francis Pondit R. Sangma, MLA barim kum kertong Shimet na Rambray Jerngam, u Andrew Charles Gary kertong ka Congress na Motion Road, baru ba Diostarnes Jendiang MLA barim kum kertong ka BJP Nongstoin. Ha kategi sengi gitegi kertong la senran lang ru deki bahiyeng hasem bat kipat ba nong kershan. Try to give up some. Oh, try to give up some.